Ikibanza rero ni iki ngiki ngiye kubereka, ikibanza kiri muri karitsiye nziza gituranye n'amazu meza, muri uyu muhanda uva mu isantere ya Kamugenzi. Ikibanza kiri hagati y'andi mazu ushobora guhita wubakamo inzu ukayituramo cyangwa ukayicururizamo, cyane ko cyegeranye n'izindi nzu z'ubucuruzi muri karitsiye nziza nk'iyi, irimo umuriro ikabamo n'amashanyarazi. Karitsiye ni iyi ngiyi kirimo, aha ngaha ruguru gatoya ni mu isantere ya Kamugenzi. Reka noneho dutambike gatoya tugere inyuma y'aka kazu kari hano, tugere ku icyo kibanza kiri muri insina ziri hano inyuma y'aka kazu. Gihana imbibi n'uyu murima uteyemo ibishyimbo n'ibirayi. Ikibanza ni iki ngiki rero. Ikibanza ni iki, uhereye gifite mezire 10/12. Aho gihereye ni hano kuri uyu muyenzi, ahantu ntunze urutoki ukazamuka ukagera kuri uyu muyenzi, ndi gutunga urutoki nanone ruguru hariya kuri iriya nzu, uvuga ngo ni metero 10 uvuye kuri iriya nzu kugera kuri uyu muyenzi. Hanyuma gutambika ukagera hirya ni metero 12. Ubona ko ni ahantu heza ushoboye guhinga, ubona ko insina zirimo ni nziza, ndetse n'ibishyimbo biri hano mu baturanyi nabyo ni byiza. Aha ngaha wacamo ibitoki ubaye utahubatse, naho harimo urutoki, wajya usarura ibitoki cyangwa se ukahubaka inzu y'ubucuruzi cyangwa se inzu yo kubamo. Ikibanza kigurishwa miliyoni 2. Miliyoni 2 ubuso bwacyo cyangwa se imiziri zacyo ni 10/12, miliyoni 2. Ikibanza cyuzuye cy'aha ngaha ni miliyoni 4. Ariko iki ngiki ko kituzuye ari mezire 10/12, niyo mpamvu kigurishwa miliyoni 2. Aha ngaha mbibutsa ko ari mu isantere ya Kamugenzi, uturutse i Mayange kuri kaburimbo kugera hano ugenda n'amaguru iminota 25, uteze igare ni amafaranga 400, uteze moto ni amafaranga 700. Amafaranga 700 na moto ukabugeza aha, ku igare ni 400, ugenda n'amaguru ni iminota 25 uvuye kuri kaburimbo ku biro by'umurenge wa Mayange, ku kabari bita ku Makaro ariho umanukira uvuye muri kaburimbo. Ni miliyoni 2 rero ugahita ugura iki kibanza giherereye hano, gikora ku muhanda mu isantere ya Kamugenzi. Murakoze cyane, nitwa Professor Muhigi. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, aho tubaho umwanya wo kwisanzura tubagezaho amazu n'ibanza bidahenze kandi byiza. Mbibutsa ko iki kibanza giherereye mu murenge wa Mayange, mu kagari ka Gakamba, umudugudu ni Kamugenzi, mu karere ka Bugesera. Iki kibanza rero aha giherereye ni mu buhinzi, niyo mpamvu kigura amafaranga makeya, kuko mu miturire ntabwo wabona ikibanza kingana gutyo ku mafaranga miliyoni 2. Mezire zacyo ni 10/12. Wakubakamo inzu yo kubamo cyangwa yo guturamo, cyangwa se ugakomeza ugasarura urutoki ruhinzemo. Aha ngaha ni mu buhinzi, ni nayo mpamvu hagura amafaranga makeya miliyoni 2. Ariko ibanga rihari ni uko mu mwaka utaha mu kuvugurura igishushanyo mbonera master plan y'akarere ka Bugesera, aha ngaha hazongera hagashyirwa mu miturire nk'uko n'ubundi mu myaka 2 ishize hakoze mu miturire ndetse no mu bucuruzi. Uhaguze aka kanya rero ukagura ku mafaranga makeya, waba ukoze diro nziza. Urahagura kuri makeya aka kanya, kuko ari mu buhinzi hagura amafaranga make cyane, ariko umwaka utaha nihamara gusubizwa mu miturire, agaciro kaho haziyongera cyangwa se kikube inshuro nyinshi, ube wakongera ukahagurisha ukunguka cyane, cyangwa se ukahatura cyangwa ukahakora ibindi bikorwa byawe, ariko agaciro kaho kiyongereye. Iryo ni ibanga rero ukwiye kumenya mbere yo kugura aha hantu. Aha hantu ni heza rwose, ni hafi mu murenge wa Mayange, hafi ya kaburimbo. Kuhagera uturutse kuri kaburimbo ku biro by'umurenge wa Mayange, ahitwa ku kabari ko ku Makaro, kuhava ugera hano muri iyi santere ya Kamugenzi ugenda n'amaguru ni iminota 25, uteze igare ni amafaranga 400, uteze moto ni amafaranga 700.
aha hantu ukaba urahageze mu isantere ya Kamugenzi. Murakoze naho ubutaha, nitwa Professor Muhigi.